Қойынқай балалар бақшасында да Россия дәулет флагы күнін белгілеп өттілер. Берді балаларға кішкенеден дәулет символларын үйреті өстірелер. Флаг ненде түслерден тұра олар нәрсені аңлата, ватан нәрсе ол деген сұрауларға жауаплар берділер. Ол эстафет рәуішінде ұйыштырылды. Назовите мне, какие цвета российского флага? Молодцы! Дұрыс жауаплар бергеш пират юғалған флагны яңадан орнына алып қойды. Ватан пәрверлік рухы белән сугарылган чаралар бакчада еш оештырыла, балалар гына түгел, әтиәниләрдә бик теләп катнаша, ди бакча мөдире Венера Степанова. В нашем детском саду воспитываются 135 детей и дети из многонациональных семей. Многонациональные семьи есть, многодетные семьи. Есть у нас дети русские, татары, чуваши, удмурты, армян, турок. То есть такая дружба у нас царит в детском саду испокон веков. Біздің балалар бақшасында бек көп түрлі нациялы балалар жүре алар. Бик дус бір-бірсі білен ойнайлар, бик шот жүрелер біздің балалар бақшасына. Дәулет флагы күніне бағышланған чара Россия гимнын башқару белән тәмамланды. Адиля Бірханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.